Biyag ti tao. Ginanataman pa eh. Nabanog ako na magmag na. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan ba eh. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babae nga aglaklako iti prutas iji-igit ti kalsada? Ay, ni Jason na ita anak. Anak ni Perla ni tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na nga aglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akas sana makakita. Bulsat nga main, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas. Kan nagagat. Taurin mo sana makakita. Kabalan na latat yaglako iti prutas. Uy, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Taurin mo kasta ti kasasad na katultulungan na latal ni nanang na. Kadagayan na pintas nga anak ni Nana Perla. Uy, itala makitam ata nabayag kamot nga ni Jaysunad. Kan kadagito'y la nagsumlida nito'y ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayaw. Kastaya tatang? Yala, ituloy tan ti magna anak ka ta agawid tan. Amang ano maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipot ka diti tangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnostan tilako ta tamangan kit din na maabutan ta iti tudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday tapangikanta kadagiti lako ta. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawaam nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta mapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wan manang, kanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso ang basitin na paglakwan ta. Wan nga rod ading ko. Ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, di tersena ni nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalil ka day nga igatangan na iti sabay jayan da Jaysa. Di napinta sa bulsak nga glaklako tatang. Uy, nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, nanasita. Day, si Mangput Kamut Gayam, Walter Barok. Una na. Hindi pala na minsan ngal daw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasen. Ay kat mayat nga ron Walter. Una na. O sige, panawan kayo pa'y. Inak man gatangan tay sabang ay pagpagatang ni tatang. Sige laang Barok. Hello. Naimbag ang sapam dyan sa siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko as Celso. Ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatang akman nga ro dito yung lako yung asaba dyan sa. Mabit laang Mano akilo ti gatangam. Oray 2 kilo. Naglaing kamot tan. Kaba alam nga alaan ti sabay tayan na nga oray saan mo makita. Wen, Walter. Takabisado ko nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka ni? Natitibayad ko. Sige, agyaman na ka. Sige. Agpakadakon. Tamangan no urayan ni tatang ko dito yung pagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya? Mayat matiisam na kan kamanang. Nakaisam lataging ga iti manaw. Kasta aya, madlaw mo't ngamin anasing day jay. Wan nga rod manang, kan amom nagwapo pa'y, kan natayag. Kasta aya ading ko,
Kat, anya ko maita. Awan, ibagbagak lang matatap na mo, manang. Kumusta nga iti pa naglakoy iti prutas, anak ko? Nasaya at matnanang. At damat naglakwan mi Nalaka na saya at ngarud ano kasta. Bala, umay kay ngarud ang tamangan tayo. O nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka diagnagan iti Walter, anak ko. O nanang, Awon, naglupas iti kinapulis dayjay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet dayjay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Wan nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamot kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baala ko, Jessa. Mano akilo tigatangam. Gatang kami na nabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin da ito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Ta paborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin na itan. Ay, payalagan o ginatang mo asaba. Nimbag do may busta na ita. Ang mga lumadadaan, ipadawat ko kan nanasita tinaduma tatang. Kan tapno da pundoyo ta amok a paborito yo ti saba. Sana bale, ta hapray paymat tinaduma. Sabagay mat kadi Nanasita, padawatan kay man iti saba. Nay, apay, naggapon da kita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabala na kanan amin kan tatang? Di tayan da sa abulsa, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kasla adda madlaw ko, Walter. Sumanubli ka mo't di ta pagtagilakwan da sa nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursunadam kadakwada. Awan dagas na ta baro akmat. Apay, asino kadakwada ti kursunadam? Jay manang, wano jay ade. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo, tinapilay mo. Ha? Kursunadam, nga oray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na nana. Apay, di ka mabain baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dakas na no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo gumatang dyan anak ni Tata Celso iti sa bala ko mi. Pasaray gulpien na pa yun Ay, kastaya nakaw. Haka nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila kuyaw. Nanang, kanayon amay at tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang Mau. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madikan no nga mintirik nana. Anya, apa yun ngay? Naimbagang sapayo na perla, aling Bella. Ay, kastamot kan ka, Walter Baraw. Gumatang ka kadimanan iti saba. Uwan ko man nana. Ngam, apay asaan nyo akadwa ni Jessa? Ay na, maditirik na, Baraw. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa nana. Mala, Baraw. Katagyaman kamay. Maria anak ka. At damadlaw ko kin ni Walter. Kursunada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Di aglakla ko iti sabay iti igid ti kalsada nanang. Wo, nanak ko. Kasta aya. Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asi ka ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay.
Ken kayat kulaunay ni Walter para ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na daken ni Walter. Idi pailang mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti-type na. Isungag papintas ka pa'y iti gusto anak ko. I-chat mo. Agpapansin ka kunkwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Piko tampaykit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang. Madlaw ko, anak ko. Dan samat kurso nadam ka na gadyag kabsat. Ha? Asinaw ti kurso nadam ka na kwada ni Bella wano ni Jessa. Jak ilibak tatang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Kabaro kamay kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga uray saan na makakita? Kat no isaw ti pakarik na am iti ayat ako na di isaw. Sikat tag desisyon iti dayta anak. Kumusta kan Jessa? Nasayat ka din tirik nam? Wan, Walter. Naimbaga na kun. Gumatang ka kadi. Mano akilo tigatangam. Saan? Adala ko mga kayat kong ibagakan ka. Pasensya ka na. No, dito iti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kapsat mo. Ha? Anya nga minti ibagam, Walter. Agayatak ka, Jessa. Ha? Nariknakon na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintirip na. Kan naragsakak na makikita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idintot tasi ka. Kat normal ka ang tao. Awan diferensyam. Kan may saka pa'y apulis. Apay, anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akman. Walter, may saka a profesional. Idintot siya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta. No bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, nonyaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, oray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si Urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumat nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damay. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabawyan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas na ti bagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibyangan ida, tadan panunot da. Amuran ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo kadi iti saba. Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to'y iti panag-araw ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di nana. No adda planom ang mga klon kin ni Walter. Ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha?
Ado, ti mangibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa'y kit di amabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na amutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni, saan mat anana? Awan kinapod na dagit ang ibagbagay. Ne, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apayakas kiti bagbagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala, anak ko. Di mo ikan ka no, timbaganakan ka. Tapno saan ka ma-stress. Nasakit anak lang amin itimbaganan. Ala, di ka pa apektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo kan ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman na kibyan. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado, ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran, Iso ang basapon nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak sa na mga klangkin ni Walter, Nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo kan ni Walter. Mariknak day tanak ko. Tano siya, awan makunakken kwa na. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kasken kwa na ti pagtinnagam. Kumusta nga yan ka? Nagpariknakan kini Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ka nga nagtamnay matireply na. No da dumakatam sa aplang pa'y tireply na. Anya? Iso nga hang ko nga inti-texan. Sige tarong warak na na. Ne, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay, at danubium aya. Adan kakaklon ko lang idi kalman. Anya? Agoray ka, di adal ka day. Wan nga maawan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasagana ka amang ipanagnak itinapod no apanagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonen nak. Walter, Ay ayatin ka. Pangasim. Aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. nakasagana ka kadiiti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibiyang ko kanakwala. Basta agayatakan ka. Agyaman na, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman ak tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta. Ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawon di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan jay saan mat ama ikarikan kwa na. Kasanungay nga agmarcha day jay. Kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapalang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ka saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to ti anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats kada kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang ni dagar-aram ni Manong Walter kan ka, Manang. Ngamita, nagkasar kayon. Agasawa kayon. Wan nga rod, nga uray ado ti maibagbaga dagiti. Di mon sang kabalikas dayta Jessa. Baybay am dagita at tao. Apal dalang dayta. Mangan kan
Apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, ag nginawak nga nanang. Anya, kat amo tinubyom dayta. Wan ngam, awan matan, imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na ko ni dinaamuan na nga masikuga. Anya, apay ngay, ay saan amabalay? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang-panaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata. Masikugak matan. Sapayang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manungaal daw. Ala, basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, ay, apay ngay akas tati itsura na. Saan ba't anormal ti bagina, anak ko? Ababati may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas nanang. Hindi diya ka mo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay, akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din dahil ti anak ni Maria? Wan barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan wayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apeng inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot namin barok. Awan pa yung may iso nga inabunga. Ha? Kumusta nga, Jessa? Nasaya at mo't, nana. Alaak man, dahi ti agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasan ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat min dayjay. Agyamadak ano kasta. Maragsakan nakparakan ka, Jessa, balasan ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingput alalaki. Wala, nana. Manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanya. Wan nga rod. Yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko matamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Nagyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Biyag. Di tao. Aklo na ko ni David, nana. Kanulakayan na siya anak ko. 15 ang samatan kat. Sika ka 25 mo pailan. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga da anak na san aya. What? Adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balo. Tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minon tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi ang istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho kas katulong ti kapsat na. Sige, nanang agrobata kun. Adda day pita. Saan amabalin amaladaw Anyat ko na yo tatang. Agdate kayo iti day ja arubi? Wen, Joan, anak ko. Aklunan na kanon, ngam iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, italaang man na nagayatak iti kastol sipod pimusay ni nanang mo.
Suportado akada kayo tatang. Sapay la kumaa, tadi na kay saktan day ta Ruby. Nang runa kadakkel tiba titawan nyo. Saan mat siguro, anak ko? Nasayaat mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan Uwan anak, agteksaktukin ka no paawid akon. Nalang nga ron. Good luck iti date you, tatang. Ay yaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras iti restaurant. Pasensya ka, Ruby. Maala, agtugaw ka nga rodan ta agordartan. Mabisin ako. Kanya ti kayat mo ka na yan. Oh, daytoy, kan daytoy. O sige, siya akong ti makaamong agbayad. Rumpang lang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na ang Joan kanakan. Adda relasyon na tatang mo kan tisigod akatulong mi. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date day din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya Ruby. Ay ayatan na kanong nga rod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't ang naragsak ni tatang, Auntie. Nakaisem to pa amang isi-istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lata maliklikan tiyang panunot iti negatibo ka anakan. Kasanon, no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, Auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto da ita, Joan ka anakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balay, anak ko. Ni, apay, anda ka di bisita yo, tatang? Dito yun, ngagnad ni Ruby. Anya? Yawid yun dito balay tinobya yo? Ano ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa'y di may sa abulan sipo di naklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito ngagnaed. Tapno mabantayak. Ang mga agawin di sa balay. Ay, tatang, nupud no ngay ayatan na kayo day dya, Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dito yan, ngagnad ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klase. No awanak amasang patam ni ti balayin ton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo ti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kaday akayat mo tagnaad itayan tinobyom, Ruby. Siyempre, ananang, no igay ti pagnaeda, saan ako nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akasladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, at dapuntom iti dayta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Takanayon tayong tong ag-video call. Hindi mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta, Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. Sige, tulungan dak nga roden nga agimpake. Tamasapa ak nga agbiyahe inton bigan. Ni, nakaumay kayo matanti Mila? Wan ka anakan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan natang. Agyaman na ka, Auntie. Madama mo ti general clinic mo ka anakan. Ay, wananti, tadito'y nga agnag tinobya ni tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbay apimanan ni tatang, imbinin nang agdalusak tapno nadalos ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas matan. Yawid nan adagos. Ay, wan nga roda, Auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni tatang, Auntie? Agmerienda kayo pa'y tatang, manang Ruby. Ayaman ka medyo, anak ko. Italaang man na makita ka, manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, Auntie.
Jakmat namnamaan, ngagsubli akmanan iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay kumata di mo to pasakitan ni tatang ko. Si kakit di medyoan anak. Sana maramid ni Ruby tikas na kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? Wen, David. Oh, nangag mo anak ko. Wen tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga tagluto ak iti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo ang mabisinan. Naimbag man, taimay ka, David, ating ko. Kumusta ka matan? Nasaya at tama-tama ng mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen manang, iso tinobya kita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam ti sigod akatulong ko ating ko. Oras siyak manang, kakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaragsak ating ko. Oray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mat nga indan ti pagimasaran iti napod nga ayat manang? Wen, amok day ka. Ngam ubing ngamin ni Ruby ating ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mat na ita. Saan may akontraan ti kasta desisyon mo ating ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsakyo ato. Kumusta kan dita, nanang? Nasaya at latamot Ruby. Anya tararamidon di tangan. Siyempre, doon niya ak dito ay nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang tararamidot dito eh. Maaramid ko ti kay-kayat ko. Taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mat gayang tibiyag mo dita anak ko. Katwan mat ngamin, nanang. Kunak tumat ngamin kada kayo. Ada kwarta ni David, anobyo. Kaano nga ron amang isend kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David, nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwagasot lang ang tinabate. O sige, ag-message sakto no adamanen isend ko ang kwarta, nanang. Ha? Ay, nanang, ni David, sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanin tagsarita. Bye! Nasaya at mata na sa pakasim ng puwet, David. Wen tanal pa sa dagos ti trabaho mi. O sika nga. Kumusta ka mat iti balay Ruby? Nasaya at mat. Nagbuy-buyak iti TV. Kan nagsel-cellphone. Taawan mat ti daddo mga aramida. Ni Joan, Ada ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manin tiaglaba. Masadutak ngamin. Katwan Ngala, iruar mo nga runan nagiti malabaan na siya kung ti makaamo. Igal-gal mo anasaya at Wen, di ka madanagan, sweetheart. Apya si kataglablaba tatang. Kabalak mo tiaglaba anak ko. Ni Manang Ruby ngay. Anday ti silad May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano andaman sa balya kachat-chat nan. Ay nabay amon anak ko. Manulang madakawas to impalabana kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabangan. Uri aglaba kumamat ni Manang Ruby Tapno makatulong kumamat dito balay. Awan mo trabaho na. Tangiwat mo anak ko. Ang mga numangin nakakit masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y matiing nyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, 5,000 lang timaited kukin ka. Ikakpay nga ni Joan iti pagbayad na iti pagadalan da. Anya kalakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gastos ni ti balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nito'y? Ikanak iti 10,000. Taada pang usara. Pasensya ka. Talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000
5,000 ti ka sa pulak kunak lang aruden. Mawatan na kumamit, ha? Ha? Kukuha mo data 5,000 mo. Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin ko na 7,000. Kumusta mo ngay ni Ruby J. Palayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di ngam. Saan kami unay ngagsarasarita? Diyak man amo. Ngam, kasla saan kami ngagka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kankwana ah. Agkulkulong matitiseleda kan ni tatang. Sa larong warnumangan, Kasta aya. agraman aglaba iti murang na di na pa'y maaramin. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay matikas nga aramid nan kaanakan. Wan nga rod ah. Uray ko man magsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatada ni Jebalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo nanang, no day talaang tinaipaw it ko akwar tayo. Kunakman no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itad na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod nanang. intol sumarunongay. Amangan mo no iti anak na lang ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Aday ti silenta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan nalabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abadaw. Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agungat Iba gamit tinasayat. Ay no, makapabad trip ka alak-lakayan. Anay ko, di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa eh. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kapkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Nanano nga ro ti pingpingyo. Apay alim magbasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungatak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamat day ti Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di tikas na kada kayo. Di na lang na kontrol ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulong nga iturayan na kayo. Pangangasiyo, tatang. Sa dino tinapananday di Ruby, tatang. Nakitat mo tarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo to adda kasing sinarak na. Angam, nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysayaat mo sinaan yung dayja babae. Ay, nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. Nukas kapag kwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramin. Nakasadsadot. Ay, ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Nga, ay ayatan na kayo kadimat. Da kayon sa laang matagsaksakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang. Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabaho. Pasensya ka, ngam naskan nga trabaho ka man. Nukas tamot lagayam. Agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ti kayat mo. O kailangan kanya. Saan ka alapdan? Naturad ka ita nga. Husto ti anak ko. Kwartak lang ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan.
Oray ay ayatan ka, lukas tamat ti pakpakitam. Siyak tagbali nakakaasi. Diwan, si Kala ang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsak ko. Lukas ta? Adapay gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno amom. Guwapo kan ubing dayjay ngam iti sika. Ha? Anya? Kumusta tirik nam, David, ading ko? Nasaya at latamay at manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak na may sinukon ni Fidel at taga-kabangibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Bakitam dayta. At dadagos ti reservana. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya lalaki ti ay-ayatin na ita, o kailangan kanya. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita, kit andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanako na ang ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman na, tasinukon nak Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto agit tinaimas sa pangrabyan ta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka matanagi paw-paw iti kwarta anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot abalay day tayang mo. Nanang, pinanawa kong dayji a David. Anya, kaano pa'y? Hindi pa'y napalabas alawas, Jak maanusan ti ugali na, nanang. Kat aking balay nga ron itayan mo itangay. Ni Fidel, nanang. Iso tinobyok ita. Ti ko na siguro dayji alakay. Jak kabailan tag sapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Ruby di takabangibang abarangay tatang. Iti ayan siguro ni Fidel, Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Iso adakkel ti atap ko. Sigud siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasaya at kit dit, awanan di ti balay. Sipod pimanaw, nagsubli ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulo, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang itinararamit mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Tanagboy-boy ak iti drama. Anya, Di kagungot ta sino kumati sana makaungat no kasta? Amumot agarden tinagapwa. Nabambanuga. Ngam awan baka na masangputan. Kunak man no pagbalinan nak adon niya. Apay apaglutuan na. Di naksumba-sumba ta nakasta. Anay ko! Apay nagkabil ka ay Fidel! Di nagsumba-sumba ta nakasta, ha? Manawag daw mo lang di ti balay ngam kastakit din ti pakpakitam. No kastamit lang! Pumanaw akon! Agsinatalangan! Bumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan di satot ang kaskin ka. Jack na yung pagaro baka statue galim. Rube, anyat na pasamangkan ka. Apay adi mo imbaga nga agawid ka ita. Kanan ano taping-ping mo. Kinabil ni Fidel nan. Anya, Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastoy? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasahan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulos na sinaktan? ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kwa na anak ko. Sigurado adi na kaya't amakita day ginanang. Nang runak nakita na ni Fidel anang sukod kanyak iti. Katawang madakas na ano padasang. Anyat amaw, ang mga nururayan na mati pa nagsublim kan kwa na.
Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain ako. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanya iti kastaunay. Biyag. Di tao. Sumangat kano ni tatang inton bigat, Flora ating ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, Manong? Nas ka na may pa-check up tila payag kan matana. Numabalin, si kapelain timang kadwakin ko na. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, Manong. Ipuspon mo pa ilang. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Ngam nadamot importante ang lakad ti kapsata. Awan bang kadwakan tatang. Si kakit di ko maamanong dino. Naimbagkan ka tada tilugan mo apag-service. No siya, awan magtilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Ada kwarta ni tatang. Anya? Ada kwarta agastusin nyo. O sige, no kasta nga rod. Naskan akasaritak nila kay ko. Una, tawan matidaduma ang may baon. Anya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang nga agpa-check up, lakay. Apay, naan ano ni tatang? Na-aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para matkini tatang? Wala, ngam tulungan da ka kumamat Mabalin mo't nagsisinoblat kayo nga kakabsat na mga sikaso ka ni tatang. At damat kit diniwan na akadwa ni tatang anak pasentro. Ngam adda ka no matidaddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin matulungan iti garden tayo. Taas si kaswag pa ni tatang. Ala, okay lang, bakit mawatak mo't ka di? Saan mo ta mabalin na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo, lolo. Tap nga da pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yung liplipatan at tumaran dagiti agas yo. Tap nga agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pala ang ije balay. Aging gang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadimanon ti kalsada ijay. Wan, lolo. Tap na makapagbakasyon kayo matlaan, Naitati saan na mabalik na po. Apay nga, lolo. Awan mang pakan ka na ititarakin ka o no agyanak itiayan niyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asok. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga ron manang? Isasaan kami nga agkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga gawid no kwa. Kabailan na ayamat ading ko. Amumot adelikado ti danan. Saan nga ron pa analpas ti laklakad ko manang? Kabailan mo ni tatang dayta. Ay, wang gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, ada masapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam ting trugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot tinading ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Na, agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga ihimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo ket di taada induldulin na pagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti kunamkit de, kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensya ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan may sa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawis na. Nangag ko ti pa nagsasaon ni Auntie Juana kan kaitay nanang.
Di mo latan ikaskaso ni Auntie Moana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kas di akapanunutan dagiti kakabsat yun, nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolong Da kayo ti ibaon da amang kadwaken ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi. Kasta talagan ni Auntie Moana anak ko. Awan tinagdumaan daken ni Uncle mo adino. Saan anasaya at ti kas tagalad ti anak? No, tutuusan kat napigsada mat. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antem. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isudak ko mga anak ti mang tadi ti kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isuda pa'y kiti nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug ti kawas na nagpasentro. Di mo't ngamin pinagsukat ni Dino. Wan nga rod bakit? Kit-kita kit kaslat, tigadan mo tay kawas na. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y mati ko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no dagawan no kwarta ti pagsasaritaan. Wan gaya. Talaga ka di asaan ang kayat ni tatang tiyag na ed iti balay? Tamailiw ka no kin ni Brownie at tarakan na. Oo, na yan ni tatang. Diyan tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie at tarakan na ti kadkadwa na iji balay na. Ay, mabiit man laang. Taitod ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko manan tirik nayo. Saan Flora anak ko? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Nasken nga agdigos kayo. At ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman anak ko. Kunak tumot ngamin kada kayo, nga agnaid kayon dito balay. Tapno maasikaso kayo ang naimbag ng diyo matkayat. Naimbag kumamat as asikaswan na kayo ni Juana ngam saan mat. Busy ni ading mo anak. Ngam ilabaan da kayo kumamat taiso ti asidag kada kayo tatang. Kitain nyo ti kasta alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay. Tawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Saklatan bakit? Itulog ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken ko na. Sapay adda madala na nakarayan. Agyaman naklaunay Alvin lakay. Awanan niya man na bakit? Bakit? Kumusta ti check up ni tatang? Adda in reseta dang agas na. Follow up check up na kalpasan ti 2 bulan. O sino itin ang tati kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mat ngamin kwarta. Tila ang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na. Imay ni Juana iti restaurant ananganan mi. Papi ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat. Tijak kaya kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang. Jak pulos naging interesan ti kwarta ni tatang. Unay matanti kas diya kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da kini Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas niya nga edad na. Masapol nga dakadwa na. Nang runa kat at dakaraya na mabalasiw. Agyaman naklaunay lakay. Agyaman naktanasaya at kaiti amak. Wun mo't bakit? Nasaya at ni tatang kanyak itinapigsapay laeng. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Tawan mo ti anak yu apaka ninyo. Dadakkel kami matan. Well, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumarin Well, No apay ngamin adiyo kaya ti agnaod dito'y ayan mi tatang.
Silong bata ko na itaas sa lunsod mo, anak ko. Ala nga rod, agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan itidalan. Kung nakalakid din, nung nagkuyog kayo kang tatang na nagawin, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Tsaka mo na sino tinang itulod kan kwa na. Kawaawid ko lang amin manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora kapsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang. Napanak iti restaurant anang ananda ta dumawat ako maiti kwarta ni tatang. Tamukmat nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni manang. Apag interesak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasiguro bukuda na. Manong, inton sumaron no check up ni tatang. Si kalatan timang kadwakan ko na. Sip-sip mo na dyan manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandan ni pa'y kat nalipata kon. Asino ay timang kadwakin ko na? Diyak pa'y masigurado na kay. Ang mga no si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wanmat ka di ah. Kas na nabaybay ang piman ni tatang. Adamat ni Juana ijay. Diyak mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ijebalay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinating tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya tiyar aramidam niti balay, Juana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo tatang. Manay, Ni, apay, imutan dakon. manaw ti kasapula manak ko. 10,000 laeng no adda. 5,000 lang ti may pabulot ko. Nga may follow-up check-up ko man nintong Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangag pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kasta agpa-check up kayo. Itulod na ito nga rod no Lunes ah. Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot na itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. O, sige, o kailangan ako. Tatlo at nakadwak ng balaso yung karayan. Ang mga no, dumakal man ang tidanom, tanay. Tumanudumot man ay. Siripo man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica anak ko. Nanang, no jak agbidot ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanan siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumor kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapnam mo yun no anyat aramidan tayo. Sumrag ka pa'y amanong, taag ka pa'y ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakin ka, isa din magasat. Anya day tamanong. Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka ka di manong? Hoy, narigatan. Ang mga no di mi mapuputan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod manong. Di ka man, Flora. Amok akas ti planom. No adaman ti rupat kwarta kada tayo. Da kayo kinihwa na day chay manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kinitatang. Basta, siya kon, timakamok ka ni tatang. Itulod to ka no ni Juana Idiagarayan intong Domingo. Alakad, makamu kayo nga rod ah.
Di yu baybayan ni tatang. Pagsukatin yun tumat, amangan no narugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan, manong. Saan na masapol may palagip mo? Amok yararamidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso ka no timang kadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Tamadanagan dala unay. Anya ti pagdanagan da. Amangan ka no no siyak timang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak ti dakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat da gidya. Pagbalinan ta kapay na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka na kwada, bakit? Sayang ti oras mo. Saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguradwan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tano at dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige, Tinagsaritaan ta. Kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo ni talag itigam ro da kapsata. Uy, naibagakmatan ka ni Flora. Asyak ti mangkadwa kang tatang. Narigat no tagikuan na amin na dagaken kwarta ni tatang. Ay, wan nga ro da. Sapay pa nagrupro pa na pailang kung madlaw a kwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw daling ko, itiks kuntukan ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Ay, manak, dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up mintun bigat. Saan? Siyaklatan, tatang. Di mi magustuhan ti kasyagalad ti kapsat mi. Apay, ada ka di mading naramit ti kapsat siyo. Amumi at ilang kwarta kang dagayo ti habol na niya, Flora. Anya. Apay, saan kayo makadlaw, tatang? Kinapuno na. Saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta, anak ka. Ni Juana ati kanayon na dumawat kan umutang. Nalaing agpamarang na niya, Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti dagakan kwartayaw. Saan mo't na mabalin na sulun na? Kasano kami mo't nga ikan Juana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora, anak ko. Isunto pa tiagas taos para iti check up kan agas ko. Nalaing nga ron ngagpamarang dayjay. Siyempre, al-alain natirik na yaw. Palabog na lang dayjay ka na kayo. Tapno agtalik kayo kan Juana. Anya! Alahan nyo to'y agas ngayon reseta ti doktor ka na kayo, tatang. Agyaman anak, dino anak ko. Uwan gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Uy, iduldulin ko na ijay, ta isot ti pang-alaak iti usaray. Muto, ita siyak pa lang ti mangidulin, tatang. Alya. Siyak pa lang ti mangidulin. Kamang ano pag-intirisan ti sabali at tao. Di kayo madanagan, tasan ko madagastusan. Itad kunto, nagpasintro kayo manan. Ay, alangaron awan pa'y ba't kitna iti pangusara kita. Kasta, ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan gayam, itulod na ka di na anak ko. Ada trabaho kita. Iso nga itulod kayo lang iti nagpatinggan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabtin na kayo. Apay nga italang sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito ay Manong Dino. Masapula may biro. Sa pa'y rumabiin. O sino ngayon tinangsabat kan tatang at karayan? Ni, kunak man yung tulod mo dito eh. Kasano ko mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya ka magtan Manong Dino? Among matala kaya ni tatang. Intulod mo kumamatan na? Sabi at karayan na mabalasiw.
Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka ta sabtem ko ma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Inka kitain no simbang putan ni tatang nga balay. Hello, Juana. Anyagay. Nakasangputan ni tatang nga balay na. Awan manong. Napan kami lang iti karayan itay nga mawan mo't ijay. Anya? No apay mo nga minadi mo intulod Kasano nga rod daytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't manong. Ureaging kalay iti karayan mo't. Ay na, siya akong timadanagan. Ang mga nanyan tinapasamak ka ni tatang. Ay no, yan na dayo mapo. Urayan nyo na tan. Amangan nung narabyan lang. Ni tatang iyo, Juana. Ha? Apay ka din na nasyuning. Anyat napasamak ka ni tatang. Nakita yo ka din na. Anta nakakita kan Juana ijay karayan. Anya, ayan nanay. Tsaka mo, ngamti ko na ti kaaroba me kat nalbas ka no. Anya, sana po na tayo tanana. Hinaramid na ti kabailan damang ispal iti biyag na. Ngam talagang awanan gasat na. Naladaw nga na nakita na. No saan pa'y anapan iti karayan ti kaaroba me. Saan na kumanakita? Ay, nagtatang ko. No apay nga men, abinaybayan nyo ti amayo. Amoyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danom iti karayan ni Suan Almas. Anya ti naramid yung manong dino. Wana. Di mi matamwa mapasamak ti kastoy, manang Flora. Apay abinaybayan nyo ni tatang. Apay inuray yung akastoy di mapasama. Apay. Saan may pagayatan ti kasto na pasabak, Flora? Jakmat amo, di makal gayam ti danomit ti kaya. Sa kamanong dino, naintulod mo kuman ni tatang. Saan kumana pa sa magtikastoy? Nasaan niyo kumabinaybayan ni tatang? Si bibiyag lata kumagaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayo? Naragsak kayo tawanin ni tatang? Maala yun, titawid nyo. Kastamad lang ti kwarta na. Ang buka na bayagan at tidagakan kwarta ni tatang tikang kalikaguman nyo kay Juana. Bidot minayatanin ko. Sapay lang ko mata mapakawan na kami. Saan may anagayatan ti kastoy napasamak? Manang. Hindi yung gayong kabailan nga si kaswan ni tatang. Saklat ta kumantimbaon nyo anang kadogan Juana. Naimbag pa'y di asawa. Isakit na ni tatang. Na kayo adwa. Mawalat ibagayo nun di kwarta kang dagang. Pagbabawayan mi na tinararamin mi, Flora. Why, basol mi ti amin. Lupay kastan. Awanan ni tatang. Awanan. Sana na may subli tibiyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun tikas na nga ugali yun. Itinagamrod yun iti kwarta kansan ko. Biyag. Di tao. Kasano ti biyag taitan ngay manong Roldan? Awanan dagiti dadakkel ta. Jakmat amo adin ko. Jak mo no sino ti pagkamangan ta pagdawatan iti tulong. Yung rin kasta. Aggaget ta. Kan ituloy talat ta ti panagadal ta. Pangalaan ta ngay iti usaran ta nga agadal manong. Agmula-mula tayo tinaduma-duma anatan ang mabalinta nga ilako. Ta iso ti usaran ta amang ituloy ti panagadal ta. Wen nga rod manong. Roldan, magipaglading itak iti kaawanan na iti dadakkelyaw ka ni ading mo Alita. Agyaman kami, Tata Oscar. Kahit
Anya ngayon, ti plano yu ita, Roldan Baraw. Kasanaw ti panagadal yaw. Ituloy milat na, tata. Ikarigatan mi ti makalpas. Ta iso ti tarigagay dagiti dadakkel mi, ay di si bibiyag da pa'y. Walakit nasaya at nga ron no kasta, Baraw. Ket no ada kasapulan yaw, silulukat ti balay kaw. Umay kayo lang, ta agkakaaruba tayo lang, mate, why? Uwan, tata. Ket agyaman kami unay kada kayo. Roldan, ada maangay a meeting inton bigat dagiti parents. Alas 3 iti malam, ha? Ma'am, kasanungay, nawan makimiti nga parent. Ada ka numulta ti sana makimiting nga parent, Roldan. Apay, saan ka diya makaumay ti inawan no, amam? Nabayagan na natay dagiti dadakkel mi, ma'am. Dudwa kami langan kanilita nga ating kong bibiyag. Kastaya. Ay, makipagladingit ak nga rod, Roldan. Ngam, awan ka diti angkel no, auntie yung amang isan di ka dagiti dadakkel yo? Sige, ma'am. Padaset nga ibaga ka ni Antimi, no dawayana. Ta isumto ti umay. Okay nga rod, Roldan. O ne, apay, anya ti masapol mo, Roldan. Apay nga may ka dito'y balay. Auntie Melda, ada ka di wayayo inton bigat? Apay aya. No dawayayo, mabalin ka di ada kay timapan makimiting iji eskwelaan inton bigat? Ada kami ka lumulta ti sana makimiting a parent? Ay, nawan oras ko. Ada mo anak ko, amapan ko imitingan. Iso, hindi masangaw, Roldan. Saan ka di mabalin nga isabay dakmutan nga imitingan? Tagka-eskwelaan kami magkanirohan. Saan nga rod amabalin, Roldan? Ay, kababay na. Amangan ka, maamuan da pa'y laang nga kanakan ka ma. Ha? Sige nga rod, Dante. Mapanak pa Kaya naliday ka lumabas dito balay, Roldan. Nagkapwa kami ni Tibalay di Antik Amelda, Tata Oscar. Kasta ka day. Kahit apay nga raw, kasta tilangam nga ibaraw. Napan ko yung baga. Ano mabalin kat imitingan nak no bigat. Ta meeting kami nagiti parents no bigat. Ngam di namat kayat, tata. Right. Apay nga, asaan na akayat? Kat agka-eskwelaan kayon samot ka ni Rohan nga anak na. Uwan, tata. Ka-eskwela ni Rohan. Ngam ibain nak niya Auntie Melda. Di na kano kayat ang maamuanda aka anak-anak. Naglukon dahi nga antim. Nagalasmut dahi nga ibagbagaran. Sapay adamol tati sana makimiting. Sige. Siyaklatan ti mapan makimiting iti pagadalan niya, Roldan. Sana balay ta awan papanak no bigat. Ha? Agpaiso tata? Agyaman ak unay no kasta. Awanan yaman na. Masyanak ngamin ka na kayaw nga agkabsat. Hello, naimbaga malam mo, Manong. Kaanakan niyo ka din ni Roldan? Ay, saan, ma'am? Karubarak lang. Ang kaslamat la kabagyakinan, ha? Ta siya ti mangkit kita kadakwada. Manipod pimusay na iti dadakil da. Kasta ka di, Manong? Apay, awan ka di kakabsat dagiti pimusay na dadakkel da? Agdamit, ma'am. Di dan sa masangaw. No kasta. Dudwadan nga agkabsat iti balay da? Wala, ma'am. Imbag ta nagagatdamot nga agkabsat nga agmula-mula iti kumpormi anatag. Iso pa ya pagalaan da iti sidaan. Kanila ko damutin Kasta ya. Aywan, talaga nagagat ni Roldan. Kan nalain di ti pagadalan, Manong. Ay, nasayat nga rod alo kasta, ma'am. Barang no makalpas da iti panagadal da. Ay, wan nga rod Aywan, pakibati yung tuman ti number ti cellphone nyo. Tapno da pagdamagak may papan ka ni Roldan no bilang laan. Ay, oo, ma'am. Sige. Manong, adda bayadan mi iji
eskwelaan na para iti masungat na program mi. Wala din ko. Adapay mat kat ginabati ang naglakon tayo kinateng Iso pala ti usaran. Wan manong. Ngam, apay ang kaslasan ka sumsumrak iti pagadalan. Orek sardengak pala nga agadal ading. Kasi ka pala ang tagtuloy nga ag-eskwela. Anya, apay ngay manong. Saan nga umtas ti bayad kinateng nga pagadal ta adwa? Manong. Saan na bali? Tay tuloy kong tumot lang ti agadal ng makaurnong tamanan. Iso asaya atang ti ag-eskwela ading wan. Wen manong. Play, nagkapamroldan. Di kan samot simra ka di pagadalan yaw. Saan tata? Tanapan ko insursur ngayon lako ti kinalik akamote. Tay supaya pang allowance ti kabsat ko. Nay, apay nga yan naglangan kay di pagadalan niyo baraw. Agsardengak pa nga ag-eskwela tata. Tamarigatan kami mat naggidan kami nga ag-eskwela iti kabsat ko. Ay saus! Sayang titawan, agsardeng ka nga agadal baraw. Awan mabalin ko tata. Ta saan nga umdas ti birok mi apang ag-eskwela mi. Isa anilita pa lang tagtuloy nga ag-eskwela. Apay no padasag tagkid daw iti tulong daan Tim Amelda. Kunod na may tulong ka, mangtidak lata baraw. Ala, saan ang tata? Kababain mo't ka na kayo. Dahil kunak nga rudain. Di kay agbabain nga umasidag kanyak na nakasapulan niyo. Saan nakabaknang? Nadalakit urebas sita may tulong ka di isupay. Agyamanak at talaga ka na kayo, tata. Apay, anya manen ti gagaram, Roldan. Auntie Melda, dumawat ako may tiore basit at tulong ka na kayo. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Hay, uray basit. Awan itinamnama maitulong ko ken ka. Ay, agbain ka mamut nga umay agkidaw iti tulong? Awan ka bagyan mi amarigrigat? Apay nga yakas na ti bagbagayo, auntie. Hindi si bibiyag pa lang iti dadakkel mi. Natulungan da kayo mo ti di. Ay, awan ti bibiyang ko itinapalabas. Basta awan tinamnamaam at tulong nga aga po kanya. Iso apumanaw kan dito'y balay. Hello, Ma'am Aida. Apay nga imawag kayaw? Hello, Manong Oscar? Damagag ko man apay saan mo na sumsumrak iti pagadalan ni Roldan. Ay na, madam. Sumardeng ka no palang ag-eskwela. Anya, ala, apay ngay. Marigatan da ka no, ma'am. Iso nga adda dito'y ang agmulmulay ti prutas kanatnatang. Ay, kasta kaya. Apay nga din ay magbaga kanyak. Kwa, ada nga min scholar iti pagadalan. Kat may ipaiday dyan nga oportunidad ka nagiti na nga to ti grado na. Kanjay talagang interesado nga ag-eskwela. Ay, nagpintasan na ita adamag, madam. Mabalin ka day ka ni Roldan na ita? Wala. Iso akayat ko kumamang kasarita ni Roldan, Manong. Mapanak ni Tabalayda. O sige, ma'am. Taibagak ka ni Roldan. Roldan, sa dino tayan, mau. At pipili ko ti balay, Tata Oscar. Ape ka di. Umay ka pa dito, tanda ni maestrayong Aida. Oh? Naimbag nga agsapam, Roldan. Stamat ka na kayo, ma'am. Nakaumay kayo, matiti balay mi. Wen, tada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Ha? Anya ka di day, ma'am? Sikat may saan napiling agbalin nga scholar iji pagadanan. Dayjay kat libre amin. Basta say ating tagadan. Tapno makaturpos ka, wen? Ha? Agyaman ako rin, ma'am. Wen, Roldan. Iso ngayon ton bigat. Sumrek ka man na iji pagadalan, ha? Wan, ma'am. Agyaman ako manan. Ni, apay simrek ka pa ilang iti pagadalan. Sana yan, nagdrop kan? Inikanda kiti scholar iti pagadalan tayo. Iso nga ituloy ko latta ti agadal. Siguro, naas yan dalangkin ka. Ta, marigrigat kayo ngamin.
mayat kit dia, tanaas yan da kami, Rohan. Ta may tuloy ko man ang ti panagadal ko. Hoy, di kag sigurado. Tamangan no maikat kan tumot lang ni scholar. Nay, apay nga ingawan ti honor mo, Rohan. Katagad-adal ka mo, tanasayaat. Nay, apay nga yada dya Roldan, ti ada honor na? Tsaka mo nangatumot amin yung score ko iti pagadalan. Tiamok kat syakti kalaingan. Na. Hamangan no nagkamali ti maestrayo. Mabit man lang. Taawagak man ti maestrayo. Hello, Ma'am Melda. Nakawag kayo, Mat. Ay, apay nga ingawan honor ti anak ko, ma'am. Katagad-adal mo danayin ba? Di payag lang ah. Ay, pasensya kayon, Ma'am. Ngam sana sumsumrot ni Rohan iti klase na. Nababa pa ti puntos na iti amin na quiz me. Kan may sa, awan respeto na kanya ka maestrana. Anya? Di mo magpadagsan ti anak ko, Palso dahi ta kay bagbagang, ma'am. Taang-ambok ti anak ko. Apay nga adda paborito yung nga estudyante yung. Diyay mo't awan-awan muna, ti ada honor na. Ala, sana pud no dayta, Ma'am. Nalaing ni Roldan. Nagagat ngamin nga giskwela. Kan nasingpot. Mangipabain karohan. Kunam sumsumret ka. Ngam saan magayam? Kan adu pa iti imbagbaga di teacher mo. Kunam na nga to ti grado. Ngam saan magayam? Nagadumot gayam tilangan mo. Makaumamot nga min ti eskwela nana. Iso adya ko nagtuloy nga agada. Masaduta kun. Oh, anya? Tata Oscar. Roldan ba raw? Mayat ti isem mo ita. Madlawa na ragsak ka. Inton bigatan ti panagturpos mi, tata. Kat da kayo ti kayat ko amang imart sa kanya. Kan mangyok ko ti medal ko. Ay na, maragsakan at unay, Roldan. Ta makaturpos kan. Ken agyaman na ka, ta siya tinapilim amang imart sa ken kabarak. Ang kababain samay. Adda na iti ante ken Uncle Bao. Basta da kayo ti mangimart sa kanya, tata. Kas pagyaman kumot ay tinaitultulong nyo kada kami ngagkapsat. Ay na, manumot la na ijay, anay tulong ko ay. Basit la abanag na ijay, baro. Dakkalabanag da ijay para kada kami, tata. Isungagyaman kami unay. Ay, nakaturpusan iti panagadal na jay kasinsin mo, Rohan. Apay, ipalubos mo ka deng, atiwan na ka da jay Roldan. Tanyat kayat yu. Agiskwela akmanen. Bakbakutan akon. Bakbakutan nga. Ay, ubing ka pay. Ageskwela kakit di manen. Imbis asika kumati makapagturpos tapak nang tayo. Ang baliktad mo eh. Diyan mo nakurapa iti nakalpas iti panagadal na. Katagiskwela ak nga rod Nukas ta tiketyo. Padasa ka. Nukabang lakpay. Lumabasak pa'y Tata Oscar. Roldan, umay ka pa'y merienda at adda mais ngayon lutaw. Kumusta ti nagaplayam iti trabaho? Naawat ka kadagos, tata. Ay, kat nasaya at ang aron no kasta baraw. Kablaawan ka. Agyaman ak, tata. Mangrugi ako nga agtrabaho inton umay alawas. Roldan, si kakadidayta? Wanan ti Melda. Apay, anda ti gagarayo di ti pagadalan. Asino ti enrolyo? Guray ka. Apay ay nakabado ka iti uniforme ti maestro. Agisursuro ak dito yan ti. Anya? Kayat mo asawan. Ni Roldan ti agbalin a maestrom, Rohan anak ko. Nagtagulit kayo na ya. Kanapay, daka saya? Di ka mabain, Rohan. Kaeskwela am idi ti agbalin a maestrom. Kat, anya ko
Ay, anya nga tano, ijay kabangi-ba nga barangay ti pag-eskwelaam, Rohan. Apay man na ya. Ako, basta. Kababain, Rohan. Jak kayat ti umakar iti pagadalan. Jak kayat ti agiskwelan. No sa bali ti pag-eskwela. Kumusta ti panagadal mo, Lita ading ko? Nasaya at matmanong. Nangato ti grado kakasmatlakan ka idi. Nasaya at nga rod no kasta ading ko. No si bibiyag kumapay lagi ti dadakkel ta, sigurado ang maragsakan tamat. Wen nga rod amanong. Ngam nasapadamot nga minaping musay. Wal nga rod. Agamala, tinapatag, nakaturpo sa kon. Kat matulungan kan para ti panagadal mo. Oscar, di mo la nakikita jay anak ko. Ang magano limabas dito'y balayaw. Ha? Apay, di pa'y nag-awid ay jay anak mo. Damagag nga rudaya no nagawidain. Kat no nakita ki di kalman ni ilay. Nabarbartag. Nagaduda nga kakadwa. Anya? Ayaw na rin dahi jay ka anak ko. Awan klase na itaaya. Ay na, nabayagan na nagikat. Ay, awan anusan na. Naibarkadan samot tayo. Ewan nga raw, problema day chay nga anak ko. Maragsakan ako unay manong. Masukatan matlaang ang timarmar ba abulo abalay tayo. Wala din ko. Inutan ta nga ipatungpal lagi ti arapap lagi ti dadakkel ta. Idi si bibiyag dapay. Makaturog tan iti nasaya at manong. Asaan na matutudan ti ulo ta iti tudo nagbagbagyo. Ha? Wala, ading ko. Lita, ading ko. Maragsakan ak. Tanakaturpos kamutan iti panagadal mo. Ay na, kastigayam tirik na timangi martsa iti agturpos. Exciting. Agyaman akmat manong tadinak binaybayan. Kastamatan iti panang paadal mo kanyak. Pagrebengak day takas manong mo, ading ko. Ay, naimbag nga oras mo, Roldan. Nay, nakayumad gayam ante. Sumar kayo Ay, agyaman na kaanakan. Magtugaw kayo ante. Ay, agyaman na manin. Umaya kumagkid daw iti tulong yun akong namin. Nakaaramid iti basaw di kasinsinyo ani Rohan. Kasapulan mi ti dakkel agatad para iti pagpiansan. Anya? Kaya pagpakaasi kanakan. Bayadak to no adamanin kwarta tanay. Ininot mo ten anaibustisan ni Kwame. Gapo iti kinasugador di ang kliyaw. Ay, awan nagmamayan ti sa ni Kwame. Napanamin iti sugal. Sa kasjay pa iti naramid jay kasinsinyaw. Ay problema ka talaga, Roldan, kaanakan. Wala, di kayo unay pa-apektar ki problema yun ante. Sige, mangtad ka pa ititulong mi. Kahit uray saan nyo nabayadan, tatulong min ka na kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Itsapay nga ko ba, tamapakawanda, nga po iti nararamid ko iti kalabas. Mamahin ako mga umasinig ka na kayo. Nga po iti pagpakita kiti kalabas. Hanggang papusko na ko na ito'y robag. Ikatulitak man ang daw iti pagmakawan kaanakan. Napakawan kayo nanti. Di yun panunutan na ita. Taiso pa yung mainayo, napakariribukan nyo. Biyag. Di tao.
Nanang, mapana ki di balay daro na ano biyak. Mapan ko sarong kara. Payan ako. Sigurado ka ka din, iti dayjay arona. Wala nang, ay ayatek unay ni Rona. Ay, no kastati ko na may suportaran da kalatan ako. Apaya kasla natam na ki panagsauyo nanang. Ay, awang mo kiday. Madanagan naklain. Tama nga no dumteng tuti aldaw, pasakitan na kaday ta babae. Kan may sa, agad-adal ka pailaang anak ko. Di ka aganat ang makirelasyon. Wala nang, di kayo matanagan. Tati panagadal ko ti pang pangrunak. Kan saan to ang mapasamak ti ibagbagayo apasakitan nak ni Rona. Ngamin, ay-ayatan mi ti tunggal may sa. Wala, agrobwat ka nga ro din anak ko. Kaya numabalain, di ka kumaagpakarabi atan ay delikadaw ti dalan. Wala nang, agawid ak matla adagos. Adamat jay motor a service ko. Pasarabokin ka, Rona. Agyaman ako na Pender. Agtugaw ka, tagkape-kapay mo muna. Agyaman ak. Awen gayam. Kaya't nakakano makasarita ni Nanang. Ha? May papanitan niya. Diyan ka mo, ngam napatig ka no ti ibaganakin ka. Agsarita kayong to kalpasan ti panagkapem. Pudno ka di nga ayatam ni Rona si Kapender. Wen, nanakarila. No kasta nga raod, pagadalam ti anak ko. Si Kati makaamukang kwa na. Itad mo amin, dan yaman nakasapulan na iti panagadal na. Ha? Ikarigatak, nana. Aramidem, di amin nakabailam, no talaga nga ay ayatam ti anak ko, baro. No kastati ko nayo. Iso ti aramidek, nana. Ay ayatek unay ni Rona. Kasta ti kayat ko. Lalaki, analaka akasarsarita. Di kay matanagan. Taramidek amin nakabaalak. Tapno maitid ko amin nakasapulan ti anak yo, nana. Musta nga, Insan Pender? Da, magkuanapan kayo tayong tinobya medikal man na. Nasken nga gagatak manipon ita insan. At dangan min na ibagati na tinobyak kanya. Anya timbagana kan gaya? Nupod no kano nga ayatek ni Rona. Pagadalag kano. Anya? Kasano ko mapagadalam katagpada kayo mo't nga estudyante pa lang. Aon pa'y manatan ka na trabaho minsan. Ikarigatak ti agsapolit ti part-time job insan. Pangasim ha. Di mo ibagbaga kanina ng tinagsaritaan ta. Napuskul mo't kayam ti panagrupro pati ina tinobyam. Agasam day ta. Ipasanakan ka ti responsibilidad na kas ina ni Rona. Sa anak tanga agawid din tun o may asaba doon na. Nay, apay nga'y penderan ako. Makipordiyak na. Ag-extra akit ti construction nga si dagti pagad-adala. Nay, kasano nga yan ti panagadal mo no agtrabaho ka, anak ko? Part-time job ko lang. Takasapulak ti kwarta. Kita magamuno maliwayam ti panagadal mo no agtrabaho ka pa'y. Di kay matanagan nanang. Saan ko abay-bay ang ti panagadal ko? Uy gaya. Ipabulod ko pailangan ka ni Rona to yung motor ko. Nanay. Anya nga iti usaram no ipabulod mo. Kasapulan ng ti service ang mapanidya pagadalan. Lembag kanyak takabaalak ti magmag na. Paunay mo ti kastan, anak ko. Talaga akas tananang. At darag iti gundaway kasapulan nga agsakripisyo tayo para karag ti ipatpatid tayo iti biyag. Nakaumay kamot dito boarding house ko, Pender. Ay, naalam ka din titangdan mo iti construction? Wen Rona, itad ko langan kan ka tapno adda allowance mo. Oh, buo na ita. Tiyak kinis na yan. Wow! Agyaman ako na ha. Agtipid ka. Tenton Sabado man na makapagtrabaho Wen ka di.
Anya pag kung kunaam kanya kaya, jak amo ti agtipid. Sana kasta, ipalpalagip mo lang tapno saan ka makalipat. Sige. No awanan ti bagang mabalin mo ti pumanaw. Ngamin, umay ti gayam ko. Umay nakano sa rungkaran. Insan, jak mutan mangkit-kita ti motor mo. Ada ka na Rona, insan. Anya? Iso pa lang ti mangusar. Insan, kas na si kamot ti ama ni Rona. Adun sa mo ti sakripisyon para kan kuha na ngam ti sakripisyo dagiti tadakkel na. Aramidak lang ti kabalak para tinobyak, insan. Kaya't ko atulungan ni Rona. Wala ngam si kamot ti kaasi, insan. Kitaman talangam. Kaslawan pa yun oras mo para iti bagim. Ang moment na construction ti pagtrabaho no kas na nga awan klase tayo. Wan, amok day ta insan. Concern naklaan kan katakasinsin kakit nga rod. Saan mo tamambalin asi ka lang tagsakripisyo para itinobyam? No saan nakakasya ni Rona? Kandag iti dadakkel na. Masyan ka kumamot iti bagi minsan. Usaram ti utak mo. Di kagbalin nga uto-uto. Mapanak labi iti boarding house ni Rona, insan. Apay manan insan. Mapan ko lang alaan ti gamit ko. Nalipatak kami ni Dina minsan ngayon tulod ko ti allowance na. Kuyugan ka insan. Usaran ta ti motor ko. Okay lang kadikan ka? Wan. Kaanon to pa yung makadanon kay Zeno magmagna ka. Agyaman ak una iti kinaimbag mo kanyak, insan. Abay mo tadi mo yung bagbagang umay kagayam dito yung boarding house ko, si Carpenter. Umay ko kumalang alaan tinalipatak agamit ko. Ay katagawa ama. Tagas makita mo at the bisita. Rona, lalaki man ang tibisita nga da iji salasyo. Ni Ralph Dayjay, nasingadagayam ko. Anya? Agawaan kit di ti mangalay ti gamit mo nga ibagbagam tani. Ado dinas ka na pagsalitaan mi. Apaya kasta ka kanyak, Rona. Anya? Awan mo takas nga aramidak, Pender. Nag-overthink ka man nga minan ako na. Ikam pa iti dakas sa kaipapanan ti makitam. Di nagpagpanunutan ni ti dakas ha, Pender? Ikikanda ka mo lang day Japan iti allowance mo, Rona. Wala na nang. Manungay tinted na. 2,000 idi lunes. Nasaya nga ron no kasta anak ko. Nas ka na pagadalan na katinubyom no talaga ngay ayatan na ka. No saan na suportaran ti panagadal mo? Ibagam lang kanyak tasyak ti makisarita kang kuwana. Wen na nang. Ay, wen kayam nang. Umay ni Ralph dito'y balay into madamdama. Nay, asino a Ralph? Tigayam ko. Agsyat kami kano. Anya? Mala, paumayam lang. Awan problema dita. Pasensya ka, insan. Ngam sa anak asumurot iti outing nyo inton malam. Apay nga insan, Pender. Siya kunti makaamma mangilibrikan ka kunakmat. Sana mabalin. Magsarimi ka ni Rona ita. Nukasta, mapan ka man ni Jayanda. Waninsan, sorpresa at tinobyak. Kita mainsan. Amangan no si kamanan ti masurpresa. Amangan no adamanan sa bali alalaki amadanon mo ijay. Sapay konsentidor mo ti inana. Saan mat siguro, insan? Aywan, saan mo ka ding usarin ti motor mo? Buludag kumapay. Makitam day ta insan. Si kapayin tagparikot iti usaramita. Di ka matanagan, taaywanak ti motor mo. Sige, buludan pa lang nga ron. Ngam sigurado nga i-full tank mo na isublima. Waninsan, amok na itan. Ikalapiti arak, Ralph. Nabartek ka, Rona. Si Kakademot. Sana pa yan na partner. Kabalak piti uminom. Ang mga noon niya ti may baga ni nanang mo kanya. Nakita mat ni Nanang nga si Katikadwa. Isa. Dito'y balay may mga ti pagin-inuman taraw. Ada ti kahit asawan na ti Rona. Oh, Ha?
Si kamit gayam, Pender. Oh my God. Yamamok ni Rausking ka. Tigayam ko. Anya, nomok lang ang kastoy ti masangputak dito eh. Sa anak ko mga imay. Asino namin tinangibagakin ka nga umay ka, ha? Adda ka di imbaga, ha? Apaya kasjahin na Carla. Apaya palpalubusan nyo ang makininom ni Ronay ti sa bali a lalaki. Kanya nga rod ti maramida, kay sumot ti kayat nga. Kat no siya kinobyo na. Istrikto kayo launay. Ngam no sa bali a lalaki, okay lang. Awan maramidan tayo, no iso ti kayat na. Kan may sa apay nga greklamo ka kag nobyo kayo lang, mag. Saan kayo mga gasawa? Ha? Tapno ibagakkan ka baro kanya. Nasi nga nagayam ni Rona ni Ralph. Nabayagan nga gayam da. Agayam daan sakbay nga inaklon na ka ni Rona. Anya nga rod ti planom ita nga insan. Ammo ka din inanaguring ti kasta mapaspasamag kan ka. Ammo na ka di tararamidan ni Rona kan ti inanagan ka. Saan ko pa ngayon baga ka ni Nanang insan? Diyak kaya't amadadal ni Rona iti imatang ni Nanang. Uno ti pamilya. Ammo minsan, no syakti si ka. I-break kun day ja Rona. Nagadwa sakripisyong para kan kwa na. Ngam di na mat ma-appresyar day ta. Nagadulakit di alalaki ti yaw awid na. Gayem na kanulang dagi dyan insan. Uray baga tayo agayim na. Panagkunam ka di ka nasaya ti kastagalag ti may sa babae. Makininom iti uray asino la di ta lalaki. Kasanulangan magasawa kayon ton. Pagkukwartaan da ka lang arudan, pagbalinan da ka pa yung auto-auto. Insan, I-break mo kit din. Kaniba ka mga isublina ti motor mo. Narikat ti kasta insan. Si kapit ti mang papaadal kan kwa na. Anya tamom ngay. Amangan nun makaadalan kat isukat na kan. Saanan nga uso tagbalin ang martir ita panawin insan. Saan lang at ti pusom ti surutam. Usar mo ti utak mo. Nagpuskol mo ti rupang nagpakita pa ilaang kanyak, Pender. Kalpasan ti kasjay pa nagsasaom ka ni Nana. Kadwampay ta kasinsin mo. Napuspus ko la ti rupa yu itinam, Rona. Asino ka kumangagsaom kanyak iti kasta, ha? Saan nyo lang nga pagkwarkwartaan ti kasinsin ko? Pinagbalin nyo pa yung auto-auto. gusto na ito insan. Saan isan? Diyak kaya't ti kastang raramidan dagan ka. Ket? Anya ko matibibiyang mo, ha? Rumbang lamak ibiyangak. Ngamin, awan asi yung agi na iti kasinsin ko. Sana kaskan ka ti may bagay kan kwa na, Rona. Anya? Rona, imayak taala akong ti motor ko. Ket manipon ita. Saan tan apakibiyangan titong kalmaysa? Nawaya ka mat na mangyawid iti lalaki no kayat mo. Kandi mo namnamayan nga dapay ti itod ko kin kaakwarta. Anya? Apod no ka mang kanyak, Pender, anak. Nagsina kayo kaday iti dayjay arona. Wala na. Makalawas ang tinapalabas. Apay mait anak ko. Nagadwa sakripisyo para ken kuana. Aramidot ti amin, tapno maipaiko ti kasapulan na. Ken masuportar ti panagadal na. Ngam di namat mapresyar dagita sakripisyo ken kuana. Ha? Ay no kasta. Sika ti bang papaadal iti nobya. Iso ngamin tikid daw ti inana kanyak nana. Nay, kasano ko maapagadalam ti nobyam? Kat agad-adal kamot anak ko. Iso ti makagapo. No apay asa anak nga agaw awid iti balay no awan klasek. Anusak tiyag trabaho. Tapno dalang mayawat ko akwarta ken kuana. Kasta ngamin tikid daw ti inana. Nalabas mo ti kasta nga ugali ti may sangay na. Ipasa na ti responsibilidad na iti sa bali at tao. Maanusak ko mga nanang. Ngam napunwanak iti adda nakita ka lalaki ayaw awid niya roon iti balay na. Ken iti boarding house na. Konsentidor pa ni nanang na. Oh,
Lalakero nga ron ada jay a babae. Ay, husto lang nga raw no nagsinak kayang nanak ko. Minton sumarunaw, pilyam ti babae ang mga ya, kun mangipatagkan ka. Saan at ti babae arupat kwarta. Makatawanan tinapalabas, sipod na paluko ka, iti dayjay arona, ang maging gaita. Awampay mo iyam ang mamanobyam kanyak, anak ko. Kinapudno na, at dan nobyak na nang. Inaklon na kiti napalabas sa bulan. Ah, sino mo ngay dayta, anak ko? Apay mo ngay, di mo iyam ang kada kamay. Yam amok to kada kayo. Nalaing, napintas. Kan kang ronante amin, mariknak nga ipatpatig na. Ay, bayat nga ron ano kasta, anak. Nariknak ken ko na ti panangipateg. Asaan ko Apolos narik na iti ex ko nana. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko do na. Pasensya ka na. Busy ak namin iti pagadalan, Pender. Kaano nga may ti graduation mo? Inton umay abulan. Makaumay ka kadi? Wala, lusang nagpada ti schedule ta. Among mata-graduating ak matlaan. Narigat nga agpaiso ti kastoy. Nangrunak at naging nadayuta. Ano san ta kailangan Narigat mo't nga mitag biyahe. Nanghuna kat adayo ti lugar yun. I-text kon ken ka ti schedule ti graduation mi. No saan kanto abisi? Umay kanto tapno mayam amu ka iti inak. Nakajakpat kan sa matinsan, Pender. Ay wala insan. Adayo anapin pintas ni Donna iti personal. Nalaing pay. Kan kas makitak mat. Ay ayatan na ka, insan. Ba nagasana pulusan na iparik na ti ex mo kan kansan. Naimbaglangan tasaan ko nga impilit ti bagik iti dadya arona. Tano saan? Abangan no saan ko amam-amo ni Donna. Wala. Naimbaglakit din, insan. Ay, si kagayam tinobya ti anak ko, basag. When, nana? Kumusta ka mutay? Nasaya at latamat, nana. Kinapudno na. Kalkalpas lang mo ti graduation mi idi na panalawas. Ah, ay, congratulations, basag. Naistorya kanyak ni Pender analaing kakano. Saan mat, nana? Sakto lang. Ay, pag-aasim doon na basang. Di mo ko maisuksukat ti anak ko. Uwan, nana. Ngamin, ay ayatak unay ti anak yo. No amom lang doon na. Kasta unay ti panangay patag ni Pender king ka. Mariknak mo't dayta, nana. Di kay matanagan. Saan ko asaktan ti anak yo? Mangrugin ti program na nang. Donna. Ah, Ituloy yung tuntag istorya no madamdama. Yan tangay nakagraduara ko nanang. Kaya't ko kumatyag trabaho iti sentro. Tapno asidegak lang iti nobyak. ay, saan ko alapdan ti kasta planom, anak ko? Nakaturpos ka mutay. Kan plano mi nga minan ti agurnom nana. Ewan mayat ti kastaan na panunot yaw. At trabaho kayo adwa, tapno makaurnong kayo para iti masakbayan yung mutlaang adwa. Wala na. Adda ka din nabiro ka mapagtrabahwam ijay anak ko. At ka nana. Ay, Sana dakkel ti sweldo. Yung manusan. Naimbagla nga dapang rugyan mi. Pasensyakan no itala nga idek ka daw na. Mawatak dayta, Pender. Kan may sa, agpada ta mo't abisi. Talaga nagkasata ka nakatumpungkan ka. Awan pagbabawyak asika ti babae anapilit nga ayatan. Naritnak ti pudno pa nang ipatig mo kanya. Ay ayatin ka unay. Tagdrama ka manan. Pudno ti ibagbagak daw na. Ala, agorder tapay kititi ka ng tatane, mabisinak matan. O sige, siya kung ti agbayad. Sana mabalin. Pagkudwaan ta
Tagpada tamad nagsusweldo. Insan, 5 bulan mo na saan taan ang kitkita. Kumusta ka ngay? Nasayatak mo tinsan. Sika ngay. Agtar-trabaho ka kalimutan? Una insan, itimad lang opisina nga si dagiti opisina yung. Ay kat mayat ano kasta? No the free time, nalakalaan nga kita ta. Nakunam pa insan. Kat, kumusta kayon kanido na? Going stronger rin san. Nasayat kami man. Ay katlong table nga rudan na insan. Wala. Agurnong kami lang iti makatawan. Kamaudyanan na, nakaisan kamatlangan insan. Wala san. Ngamin, amok ken marik na kasaan nakalukon ti babae a pinili kita. Lain baglakit din ta nag-break kayo i-text mo arupat kwarta niya insan. Ang mga naging gayta kaluklukwan na ka, no di mo pa line break. Awan tinagdumaan da iti ina na arupat kwarta. Pagyamanak ti Diyos, tainlisinak iti babae akas di ti galad na insan. Pudno day ta insan. Kat kasano insan? Di mo liplipatan tag-text ha. I-text na no kaano ti kalay sayo kanido na. Amo ka matuloy day tan. Huwag ba tayo insan? Ni Dono ti babae akayat ko nga iratag iti altar. Anyat ar-aramidam iti arubayan ti boarding house mi, Rona. Kaya't ko lang kumatiagkid daw iti pamakawan ken carpenter. Sorry. Napakawan kayon. No kasta, mabalinta ka di manen nga isubliti na palabas. Urnusin tanti amin kadata. Ladinitek, saan na mabalin, Rona? Please, Pender. Nagbabawi akong tinaramid ko ken ka. Kaya't ko ti bumawi ken ka, Pender. Asino ti bisita? Umay ka Dona. Yam amo ka ni Rona. Iso ti imbagak ken ka idi nga ex ko. Ha? Kasta ka di? Hello, kumusta? Pastor ka ma. Tapag meriendaan, love. Ay ko, saanin? Pumanawak mo't ladagos. Umadanin ti kalay sa amin ka ni Dona, Rona. Umay kanto mo ta. Oo na. Oh, sige. Patuloy at nga roden. Ni, nagdardaras mo ta na pimanaw, love. Anya ti may naimbagakan ka. Makisinsinublian kanya. Ngam imbaga nga awaran paset na iti puso, tadakan asimukan. Ken may sa, nabayagan alinipat ko. Nabayagan anak ka move onak. Iso nga awanan ti rason, tapno sublian mi pa'y titunggal may sa. Tangamin, adakan akasukat na dito'y puso. Kat ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek, aging gatong palbiag ko, Dona. Kasta akmat kan ka, Pender. I love you.